Poštovanje, imamo sa nama i Vojvodu koji će isto reći nešto u vezi sa pripremama za protesti i lični stav u vezi sa tim. Izvolite. Moj stav je da nacionalna svest treba da se probudi. Svaki veteran, svaki Srbin, svaki pravoslavac treba da zna gde mu je mesto, a to je Srbija i majka Rusija. Zato, tog dana, na Dan državnosti, zajedno sa predsjednikom Miletom Miloševićem, moramo biti na mestu i da tražimo naša prava koja su nam zagarantovana Ustavom. Kao što to rade i druge zemlje, tako ćemo mi biti ponosni svojim građanima, zato što smo mi održali ovu državu i mi ćemo da je i branimo za svakda veki vekova. Amin. Hvala. Možete samo još reći vaše ime i da li vas sigurno vidimo u Beogradu i zajedno sa vašim prijateljima i saborcima? Branislav Darmanović, Vojvoda. Ja se nadam da ću doći, pa makar i pešice iz Ćuprije 150 km, imam snage da dođem i da pokažem narodu da imam želje i volje za moju Srbiju, za moju majku Srbiju koja me je iznedrila. To je, hvala.